الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها المسلمون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، سننا أتمنى فضل الله تعالى yang karim asih fadl Allah Ta'ala. Tasyukur makbul dari sisi ardan fadl Allah Ta'ala. Nasabah fama sisi matana sehingga nanti pada kemana segi hadir rion rumah berakat yewi. Mudah-mudahan hadir ketak yewi ya rafas sabarna riak dan pengemana ngisinin ada satu-satu makotofaro rilolongan ya rio famasi nafang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makotofaro femang salawat dan bapak selamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Satu-satunya Nabi yang cinta kepada umatnya yang hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatun dan elo irfas sarang watak kali nasibah nyawan. Ada tuh mendengar Nabi kita. Apakah harta yang dia ingat? Apakah jabatan yang dia ingat tanya? Tapi ada tuh mendengar Nabi kita, ummati, 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 umatku nasafwa. Satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Itu firman Allah Ta'ala na fancaji ye beri nailo lisan ang kamalat tu pasangan. Furadi na fancaji biasanya fatan narekku digatran. Allah menciptakan laki-laki berpasangan dengan wanita, dan Allah menciptakan kehidupan berpasangan dengan kematian. Maka firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Tungkek sini nama kenyoy akan merasakan yang namanya kematian. Dia nak kena malero, dia nak kena macua, dia nak kena tosogi tu kasias angka pangka na diga pangka na mati-mana mati. Dan ni isyara na dia nama tu tahu na sama asogiron dia nama tu mengulut tak Nabi Sulaiman. Sebab menurut Nabi Sulaiman atau soji matan repangka na may orang pangan na tapi angka mati-mati. Dan ni isyara na dia nama tu tahu na sama alasina dia nama tu mengulut tak Nabi Musa. Sebab menurut Nabi Musa tu malasi tapi agak betul-betul. Sebab cinta itu kebasyaraan amat teman kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, maka kita harus bersiap-siap merasakan yang namanya kematian. Sedang bermajuan yang dirahmati oleh Allah. Al-Kajir hadis. Hadis ini ketika malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah. Nasihat ini disampaikan untuk Rasulullah dan terkhusus buat kita semua.
Agna sa malaikat Jibril, ya Rasulullah, ish ma syi'ta. Wahai Rasulullah, hiduplah semaumu. Tunggu aku nasi melorong. Mau beriman kepada Allah silahkan, tidak mau beriman kepada Allah silahkan. Allah tidak pernah membatasi kita. Itu nak kena batasi kita Allah Taala. Lo kena semertap firman Allah Taala, dia belum tepur firman Allah Taala. Itu bawa dia nak kena batasi kita Allah Taala. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat kalian pasti akan mati. Mati mana gitu mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nalikuna lagi ini ajalan tak dihinakan kesempatan tak untuk bernegosiasi kepada Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta kepada Allah. Efwa, jangan kasih tali nyawaku, jangan minta cabut nyawaku. Lo aja anakku, lo aja indokku, lo aja bedenku. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Yang kedua adalah malaikat Jibril, wahdi man ahbabta. Cintailah apa yang kalian ingin cintai. Fudumani nasa sihina yang dalam muftuji. Cinta kepada dunia silakan, harta silakan, jabatan silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Ditunang kena batasi kita Allah Taala. Kalau kena 10 Jibril sini orang pamang silakan. Cinta kepada jabatan silakan, keluarga silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Tapi ingat, fa innaka mufariqun. Apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Anna fi ramanu kifam Allah Taala. Kullu man 'alaiha fan. Sehingga yang kira lego na tane fanana sa Allah Taala. Anu cina empuni bau. Yang ketiga adalah malaikat Jibril. Waf'al ma syi'ta. Kerjakan apa yang kalian ingin kerjakan. Jika mari nasi sini yang melayu jika mau mengerjakan sholat silakan, tidak mau sholat silakan, mau jadi orang jujur silakan, kotor silakan. Allah tidak pernah membatasi kita. Ditunangkan batasi kita Allah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Apa yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini, Mabek cutok giga malah potong giga, cedek tok giga megetong giga, mesti angkamanat tumatuk pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Makwan dan Nabi. Nawaru mawafiki umur malamfi Allah Taala. Nawaru mawafiki adis-adisnya Allah Taala. Malah kita mempergunakan sisa-sisa waktu kita. Maka kita mengkalkulasi diri kita dari kata netroni aleta makada angkamu gaulu kumwati utili mengulah di orang Allah Taala. Sebab ini itu sebagai salat tak makuk kue. Tuli na fikiri biko carana tua manya-manyama tapi dena kena fikiri biko carana mati manya-manyama. Tuli na fikiri biko carana tua masana-sana tapi dena kena fikiri biko carana mati masana-sana. Maka daripada itu, mari kita mengisi kehidupan ini untuk mencari bekal kita di akhirat nantinya dan senantiasa memperbaiki akhirat kita untuk menuntut kehidupan kita di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berjamaah sini basiran fa Allah Taala dari ini sini nama pesangkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء. اللهم إنا أعوذ بك من العذاب الكبر ومن عذاب النار ومن عذاب فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وليرحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله